Kablay pi baro kini gilong gikubor bam tagasngi. Ka Joint Coordination Committee of Commercial Vehicles of Meghalaya kablay alam do ba wan dog bok jirwa kum convener kalapan jing pensai na katna transport halor ka jing penbor ban penyeng ban penon kam yaki GPS device haki taxi. Ki bus bar kiwe par ki kali kamai ha ka jilla. Ka committee kala ong bahagi jinglong jingman ki minta ka jing penyeng ka jing penon kam hok yaki GPS device haki kali kamai kam long gabala ban pentre kam da kabasung. Ya gini kijing lapan pau ha kijing kendo bat commissioner katna transport hasaulat karkum kijing ong jengka committee bon kijing kidan nadu ke kam pentre kam kijing technical bat kijing ha kaliang kepisah. Iba pelongi kinong nya kali bat kitrai kali kamai bakin syamsitam ban ko ngo ya ketika kendon GPS ka komiti kala pentip ru bagi bor sarkar kala pediang ya kijing balapan pau ha ketika kijing kendo bat kila kular bakin bishar benia ya kakam. Ka Joint Coordination Committee of Commercial Vehicles kalakran syai ba kampersya ikijing penkala ne kila jingya dapat ba andoi ka pensngo ba kanu ka polisi ne ka jing penbor pat ba kadaiban pet ikijing long jing syamsi tom jong kinong tre bar kinongnya akali kamai hakaleng ka jela ka komiti kala kerpat ru ika sarkar ba syaban penbor haki kali pat ba kan sedang ningkong da ka jing pentre kam ya ka GPS haki kali sarkar kenang bo onak ban pet ya ka jing tray kam ber ka jing ha ka jing ya chaprang ha daga ministry mo government of India habi de bagi poro kali makin pandai jo tracking device te nakliang jungi hi ni base ni lani ni stick ya kawai ka phang ka bangi la ya kran meeting menswa kolong ba nakliang jungi hi ni ba ya ki kali ba kamai locally so la ki bazar bus ya ki local taxi nang kilo-kilo ki ba kamay local ken kalong lag no kiwi-kiwi ngingim tem mo tingi yung ba exam no so bat nila da ay jingmot hiru yung ba lakuno kuno ba de ban ngikwa ban i to device hadu kono trekam yo le se ulong bolong HSRP claim secure pat ha gubon ki benta mo tingi yung ba sedang suana ki kali government kabar kalong na ki undertaking government bat kabalay nam ta ki school bus ki mo ki university bus te ka government tu kalau accept ya kata hindi ka basno mo apartmenta kalong balay kada ba ni siya pilot hangni na do na jentia na boy kalang district jong ka brinyo ta ba men si thok ding saladon ka jing ujor na ki bobon ki district yang ba kili ni kot kimla yang ba hapan dak soya ki yang new device te ni so kendet kanya kata ini dia so kendet ni wan kendo ni wan simplify mentah ni ba ngiyong ba kuno ka jingi kran ko meeting kalong kumay barka ba ki implement da kalong kumay tigi yung ba kalaptha na kalyang ka government of India nama bangi hni po Meghalaya hi ni hab ya po ka government of India ya habide ba jingnya transport pinya ki bro tende nga ong ba persa ba la kuno ba na kalyang ka office badan brom jongpi lem ka jing thok sa state government ba state government kan le ai na ka banta ka jongi namar ba ka kayok kakot kajong ki try jala ki jongi hangni kayep her ba ki jala namarni hangni hadu kan mantahi ngimpat long metro city mo kata ka city nang kanong ba ka ba arso konta ka bani hab ya kamai kamdon ni kalong ba brew ki let sin let step damir ki once in one kalong ba one times go one times come padbaro ka yep her kan ki te ka jingi kran jongi mantah ni kalong kai ka ba ni ngimpat la banang manya pensai khamha namar ba nakaliang ki office ki head officer hangni ki ong ba ngin pha so government tama for the time being lani namta si por airport ngin relax wa ya ki ni ki kali local bat ya ki boss local ki ba kamai locally bakin la be berniwi ki kot bat ngin sepet bat hadian ngi ong ba hadian ro ngingim tre hideban pendag ni tracking device namar ba ngin pandai no tracking device hajo ko por ngihap recharge so di tracking device te tangka ingin si tax mental ka tax jongi watang yu khasiru lolong pa khandai tali tax ke bangi hap si mo ke ba kanang sumi ka tax extra kanang sumi ru pada ka sticker tax ke bala tax da kaliang ka police department te mental kan tax biang sa company te si kat no tali su kan ki tax bangi hap si kata ka di ka jinge ka bakra bahayangi barang ba kamay kajiru mantam nado ko por lockdown hado ko por manta ka musong na economic scenario ha kabri ki jongi hi kam pat long kum bolong ha ki por maswa kanang ele manta musong no
hapor benang yelek ban kieu kita no untuk jemut minimum kadai be hapok 10,000 kenda hajar sejrong si 10,000 ya kikelit ya kita kikeliret kan ya kikelihe ngaso ka kamhe hi kador ka songkat kum ka kali ka kubik jong ka kali kalau bersat semua te kata kan gue kalau mentah himbo kita ki berkat marni hang ne hi ngimpat lei kata city ke ba kipat ba hi ki ya ko aban yelit set reset kedai baik ke pat ba ki ko aban yelit da ka sharing system te mentah himbo to tracking device mentah kimbo ki button jar katang habasyong ru nani habakta ru yo kong ta itu button ngono pun kit le ya kata kawan nanta nuksa mentah pinweng itu ken kadon kali jong perok badu hashtag nanti kadon kam menong ban yarap ban personalem nuksa badu bitri tang hin sei bitri rumno te habukot ora ya jenis ni orang mani te nakliang jumi hi yang skambet ni persabe yo ni tracking device bat nginum tre hiru dalele ru te pa persang swa demonstrate swa ye kelir jong ni sorka ke ML Jerwan berhak ki ML Jerwan ki klik kamai te persang swa naki bat ya ki kom reply babalay pat hadu kat kini kisngi pemanta ki de kali ki ba klam device ki de kamu kali ki ba kador hakbarem ki de ba hakador batmai kibran kibre ki banang sutet ya kali men sisngi men arsngi ndai ta device padan ndai hajing sa ka central government kala dai ban pengor ba kita bar company ki ba wan kamai spa hang ne apa ka jala ka jungi ru lakuno ru kadai ban bot nanti ya ka hukum jong ministry makin pendak kembali ke company tata kembali ke kiwi company mah na ya je kata kila pendak lupa te kan makin ban ong ban tersyori pat ba mentah menong ya ki existing kali ki kali ki bla rem lalu ki kali mentah kila bot kata asna menong ban scrap no ka kali mentah ni pendak situ tiar habukut kham songdor tu tiar ban tu kali ru Keren deh kan? Te nakliang tu ni tinggi persajur ya kata. Pi iPhone emel. Kalau bangi klam iPhone, boleh ba kai ke jingkular nakliang ki he up sarang ni ki ang bakin hot sa government, bat lingba sa ministry, bar kumjuru ki hapreng ka jingya kular bangi ngiru ngin sebut den ya kata. Hakini kiski ngin sebut den la ka government la ki he up sa ki ale am sya ya kata. Ni Manta mensong nak city kejong pajba lelei nolor nomor pil adon uplit orang makadang stiker DTU orang bahap tak saya kerteng tak ski phone number atau kelabon ke security bukan balik dulu ayo security saya pak security ke jung itu ngilingi kamai menta kalau lokal taksi ke kamai tang mensong tang na telepon tang kieu hayu do kan kilometer hadu kan udah kam tak security hajing san ko banong ba security nam tak penpiang CCTV se mana ki lenti sengkian kita katakan ke security ni pak kani ya kata kawai kalong bangi hang ni hingi wan bet kum ko welfare nak ki babun do ki dei bi kitra gali ki driver suling ani to ipi habukut di kat balai usra gali dem na kita ngi hingi wan bet thik kum kitra gali ba kai ka bang nak lem tungi kitra gali driver lu hapung ya kata monsong no ba ka definition jong ka sang tu kala pa lu pang ta ma kalong ba ka welfare nak ta kinongnya ba di kitra ndai ba long ba ka definition jong ka sang ke jongi basulong mai tangi ki driver long tangi ki driver te kam don jemu hiru bangin ya kerannya kata namar ba habukut driver te mentaunya ala samnya sur mlilai bukut te ka ngi habdan kami ngi ki try kata kata ba sa ka welfare